Lucia fuying apat siya'y kasikatlo arako avat-vatek. Madagdag do ni Chiwam palulun da nano mavavakesangu ni peisinsin muda marang nuaraneng mangido ni pakakasanda si Yesu. Makaranes siram toda citaw rakwa vatwa aneb na ni malulog. Sumdep siram aburanaw kataw-taw ni Yesu. Naknak mendawo akman sang variam tungian so raruakatin siya maniri sayo ba may tatanak do katangked. So ni kanyari da ambeng-beng sumuying da. Maniringo raruakatin si Jiram. Ikungunyo ipikala so maviya tao do iyanan no ni mawakwa ka tao. Yajing yan do dya. Ta yan na ni maviya. Nak-nak menyuan uminachiring na jinyo do tiya di diyan. Ta maniring asyam iyaranam iturudado limano gimana ralea tao. Akapadkat da siya do jojika. Akavi naranado ikatlo na araw. Amuriwo ni pakanak mandar na siya no mavavakeso minachiring na ni Yesu. Kakarodaranado da nga mangimanchin niya do asa so ikakarwa na machinanaw di Yesu. Akano arwa tao so ni machita davaray. Ungarangaranda no mavavakesam matedian madia. Kanyi yerna akanyi inanyi yakea mingaran si madia. Kano karwanda mavakes. Amu minachiring da jirano mavavakesam. Jida nga no ingino ni pamnekan na ni Yeswa livu-livun no chiri-chiring na. Ta aladato nga mo gao chiring kwanda. Sipitem minatumalalaiwa mangido ni pakakasanda siya. Kapilulugod na tumitas siya. Univaw-vawdara na siya mila kayo buo ni machitana. Amuriwo niuli na sumavasavak no ni machitana varay. Dua raru no kanunangam amienso raru akatawa may pangido asakaili. Ngaran no ilyoram imau. Karairay no ilyorido Yerusalengam at lokavatvat ko iyalam siya. Siraranurido niya lamdam malavat daw minavarido araro nunang. Kapyarinda may siri-siringam machisngan si Yesu jira. Akapachiran na jira umalam. Machita da si Yesuam gida na tovili. Maniring jiram ikungunyo malavatang. Mamiring dam minatunikad sira amaragat niya sununod. Wasa kataw dira may ngaran so kelopa mapachichi si Yesu. Maniringam manwa. Mupandyan ni mamiringo varido Yerusalem nga yami si sandodang. Maniring si Yesuam ikong wavare. Maniring siram vare na ni Yesu ataw do nasala. Iyaranam panuyunuyuan na so chiring niya matadot. Teimuyat so chiri-chiring do tangayin niya matadotwa kano arwataw. Iyaranuram dato day nga pano panipanyirisiringan no mapatanatanang so nakamta siya matadotwa kano arwa panipanyirisiringan na wakwakan kapadket dara na siya do jojika. Namni panciya ni maya mapatas-tas so isa diya tao. Yajak man siyang ta ikatlo na raw yan no akman siyang avare. Dani paug tuyaman no yamakanat nga mavavakas. Tasira ni umup yan ni mga ido ni pakakasanda siya.
Yada dyan ni macitado dang katao-taon. Amuriwo, dani paisinaw liya mancino. Yamiyan so naman ni macita atinsi. Nakapancin niya diyaman so na kanyi maviyayra na ni Yesu. Ya mga isiraw karwan diyaman do ni pakakasyandas siya tumitasyam. Ya diyala so chiring dano mavavakas. Ta yabura na si Yesu. Maniring si Yesu diram. Mano yung kamwa yadya nga tawan. Ta ikongunyo di nga no ingido chiring dano panoyunoywan na so chiring niya matadutuno kakwa. Manwa. Nyo dyaten ngiyo kangino akman sa nga alalaw no misaya. Kainaranano arwarway na. Mira tatengam pangurayan na ivat-vat ka ni maisa akano panoyunoywan na so chiring niya matadutwa kauno nung naranado minachiring dasya do sa isya umagardo kataw-taon. Mas ngarana kapakaranas dado angayan dailyam tumangunong pa si Yesu. Mira tatangam ipansida si Yesu amachisan jira. Ta makaikaira na kaup na. Amuriwo niunutan na jira ni Yesu. Amur sada machianggang jira si Yesu arapen na mienpaw kasarinan niya diya matadutwa kapi keteb na siya ituro na jira. Mira tatangam minatudiwangi wo matada. Amuriwo ni pakasing kadanda di Yesu. Tudaburan na si Yesu. Maniring sirado kaduan jiram. Yan ni machisiri-siring jaten do tapangunungan. Anak kapangununong jaten so seisyo no kanunang. Taminato di rasi so ununuda ya masari ya umamiring siya. So, nikakaikayi da ni may sinawali do Yerusalem. Makaranis sira do dangam, machita daw asa so ikakarwa na machinanaw di Yesua, kano arwa kararida, maluvot do dang. Makalavat so, kano yung ni Yesua, ni may vanguran. Kanima pachita na rana di Simon. Wuram malavat daw minavari dado raragan no kapay pangay dado imaw. Kapakalavat da so kanima pay keteb na ni Yesus so mian pawa ituro na jira. Amuriwo nipakatuvilan dara na dya. Uriwo minachiring dado arwa tao no rarwori. Malavat daw arwa varayam. Tumitatanak si Yesu do tangayin da amancin niya jiraso. Ko kay kam. Amuriwo niugtuan dan niya mapatulin siya dua nito. Maniring si Yesu jiram. Ikungunyoy kanya ya di may gananganyakan. Chitay kamu limakwa kanway ko. So ikayakan na. Beken nakaduan. Pinanay kamu yakan. Wariwo ipakateneng nyo diya. Ta disirami ya sisya disirami tutuang wanito. Chitay kamu. Ta yamiyan swa sisikwa kano tutuang ko. Mira tatangam ipa cita na dirao lima na kanwayin. Katengan daw kasarida. Ipiro kabda. Amuriwo jida panganoy ngidya. So pichiringan na jiraso. Yamiyan so kanan nyo dudya. Mayra tatangam mga psiraso asa chilada ni sarabanda amo nga patudagan dya. Tudagan na jira kakanara na siya do tangayin. Mayra tatangam maniring jira si Yesuam. Warwa varira nayam ni malavat ko na jinyo no kakwa pa. Univat-vat ka ni maisa, akano panoyunoywan na so chiring niya matadutwa, kano nivat-vat ka na ano da yaw magardya ka nam,
yara na ni mangununong. Amuriwo icak madi mababaso nakenakam. So ipakatanang dado ciri-ciring do seisyo. Manyiring pajiram. O nivatvat kan dado seisyo a ciri-ciringam. Amiyan so alalaw ni Kristo. Ikatlo na rawam mirwa pa mavie. Amuriwo papuan siya do Yerusalem nga may limuang no mamlis akano manvuna surarata na ciri-ciri nga kaangay na do picha mamatawan. Yinyo yung kadno vari kwa nidumkat do seisyo. Do minakapakacitan nyo so akman siya varya ni mangununong ran. Tuvuin ko dinyo seiria ni pancina ituro na dinyo nyama. To kamong yando iliya. Nanalasya, mangay no si parawatan na dinyo uyuyat apo do tingato. Miratatangam, paluluan na sira ni Yeswa, mangay domingaran so putani aili. Amiyan sira do dangam, ipanlalag na sira no limana. Ipanlalag na siram, karwan narana sira, may tsakavata mangido tingato. Uriwo, niraralayan dan niya masasara iso, uno na damay sinaw dido Yerusalem. Sunikasa nibdara na do rakwa panaralayan na umarwaroy siya matado to.